Medium missing my dad. Send them in like go up on team. But see me near the park. Send them a coffee for a fun toy. Oh, Asisi. Oh, Asisi and shoe and sway. Or the name ya born and come. What you trick catch you at some miss away. Oh, the boy to me drinks so don't me call. Send a little, a boy don't call me. We find out body. Send a needle, yeah, full. But Jimmy Rush anymore. I saw you be back wash Messiah. Say, Kaya Moasa. I hope and you rest, Subanio. Oh, I found toy. Or Jimmy Okokusu, or Koko Jamio, Subanani, oh. Wow, no sure. Would you be the agro? We don't want she. Who be this guy in you? Some catch it off. Yeah, hello. Ah, Papa. I fall. How far? You see what trashy? I pick it. My children, young boy, channel, Papa. You, me that's it. Put down. Me amiti me hu na semu It's Marcus, it's you pay quite a cram across, sir. Oh, poor baby. You see, baby, ye nimu bia ya ko for me. Hey, you ko chire wa asem sei. Wo ko kan wa asem sei. No no wotinu so wa nchire wo ne bisuani bia se aha anasa hasi. What's me and Cassandra make home no ko biso. Hey. Na ne bisuani bia so ankasa wo fon so. Me na busuani anga ne senta. Me. Hey. Onwa. Marcus. Onwa. Marcus aboda. Bra Marcus. Hey, most of my time we were having. At the end of the Ayo. I'm about 1 million. My time we were having. Hey, Munko Faka na Munko. And I send you 2 phone tashi me ni Yankopono. Marcus, Ebani say. Yeah. I the one I sir. Who say me say Ebani say? One I say. Wouldn't you hope? And the Yankopo catch them say me kwala bilim na me papa e fa me maami e mitimi su saa. And me maami catch them papa say so agya no no mra me ye bie. Marcus, I am near Becky. Why? Becky will wife. Ode yenko fie. Na yenko ma nsuo nyare.
Ah, Becky. Wife. Saturday. Becky na wo Nyankopon ho na wo san so mani dware no. There be where your wife. Wife for na Oboa. Oni meti asase. Heaven mi nware. Wo yire no. Me. Wo yire. Wei. Oboa o Nyankopon ho bi. Ono na Nyankopon di a waache a. Sa watena se wa hye ni kaboka ne ntohwegu a obeka kire me se me nka nche Nyankopon so wanya ne hu ye. Marcus. Ore yenkofie. Mako, yenkofie. Yenkofie na me ko dwale why? Hey, sister. Marcus ma hwe wu. Yes, ore yenkofie bro ho ase na yenkofie. Wanya kwan atitimu am nko wate. Twofo tatabo wa. Ubewu. Marcus. Nyankopon ko wo tumi kura. Yankopon din sro yenkofie. Ore for ni to yere yesro. Ni yenkofie. Yenkosi sound na yedwale. O ka se tu na bɔ me ho kwa ho. Me de be bɔ atete won so no. Ka mo nko. Ore yenkofie na wato kale fefe ko dwale na e de ahyew. O de wayɛ ho sɛ wo de obegidi animu aba no. Me de me nsa be bɔ wo ba so. Marcus me bisa what you wanna you say. What does it even answer my pepe ma me say Marcus. Hey! Ube pro. Hey Marcus, ube bla. Marcus, me so the young coffee na me ko dwale why? Why? Ko me nware. Marcus, what you know so me wo for business ni me. Me. Wo de yenkofie na edwale wi ade wo ho bia no. Ni bu ni bibia ka. Mo nko na me yakramoni. Me tuba ya che. Ko ka Nyankopon na me ne ye no yoma. O de me so Marcus. Sembe ekwie ni. Marcus yenkofie why? Anya have me banka minim ze Nyankopon pa restaurant sa. Da me ko wiase mi de. Me nya bia mapio. Me pi bia che. Se de be Nyankopon so be ja mako. Ana Send your down to phone tache no mental be sanche no one papa me. You want it I want me. Let me finish rub it off of the TV na me coffee. Ade na fe de ma be sinsin wi mu yi. Obi a me dan Nyankopon dem no na fe de ma be sinsin wi mu no. Ai, me pedie wo wiem. Kakra na fe masi fom. Ni mi nya baba wa bi apia mepe. Meti. Hey, Jacob sapito ni bi brame. Abi your pocket gade. Uso bi unzo ni kapre. Becky. Te madam. Oh, madam. Ye pe bibi nsi so e. Fite no pa ni di e. Becky. Esther. Adeni ya si no ru afi ho an. Asema oto e be da ni madidi.
Enya be. You see, ye hu de which you mu komo na ene de aresan be ba na. Da bi. Esther. The way me do Marcus no nya de kwa metimi ate aduane kra hye me no. Wa hwe ye ko hu no wa nkasa hwe ni situation ye kwoto so. He fana me wey. Mami. Adai. Ni boda mana. Mami huni. Asem. Ese uchiru yem komo no honto na nso ya. Uchiru yem komo no honto na nso ya le. Fitia no pa yetiti hanom saa bosabosa aduane nka obi a no. Ana me yale ka no. Ade na ayemi. Ei. Ade na ayemi. Marcus. Hana e pamo. Ade na ayemi. Marcus. Me dan de tie so. Adai. Yinko jam me kwan na fide wusum me. Marcus. Wagina babati eswan me. Fire. Wabopa ame ya ka me de makwa akoto na tie so. Me de mada mani tie ya ahwe me ho. Ni o ma egugugu me ho. Me ma bopa me. Achechire me. Marcus. What am latiko? Me bodam. Ane kum hanum kura twa ho hia bodede de wachi no eni kwase wagine mantem ha de me sure say betia pepa o ti ba bia me dan no mabodam Marcus Jai Hey dai Becky e ba ni say Marcus e ba ni say ma so mantem hanum ba bie ni won ma so wa mehu for the 4 weeks past 4 weeks for say 1 month mehu Any sir, share 1 month ni what boy damn what the rubber she wuti na wo ho me kura me ka to say Marcus so wife na mo ka yen say nya wo yire ne me na wo heaven ana nsama wo kan ya die sa we bebom na we bebom kire say Marcus enti wa pa na ye wo sa Becky asama wo kan no eye minya so wo kase mabodam ye di ka hwehwe krom ha ye hu ese ne nan we de beto wa na abodam no binim se mabodam mani tie ye me da kuro na tifi ene tie bi omodi agu omodi besi efie ewo ho ena mani tie na me se hwan na de me beto ha yes wo nka ye hwe no bobo me ho men kai bibia Becky Marcus nkoma woni mi di no eye me nwanwa se asem kesi ayede atomi se mabodam minto obi ade nkom de mi me so de daman fofo su se ya ndi obi aka e ba ne sei ena mabodam since I know me ban no Becky me da ho a me pese me bomoden na me kai adekuru nti a e ma me kosa amane enim na ma ya me ntimi nkai nanso ne me kai ne se ansana me hu se na me da ene tie so wa tifi ho no me kai se mrebi me kwa sambre mai na o was kafo amantem ho no me ne kodi nkomo kakra ayi kremo me nam kwa so a me ba hu ya ne se obi a jire mafa machi me hu hwe biem
awani kosua hu o manimu ma hu nipa ban no me cut off eti afedie mere se enam manisu tete me no obi pimpim me so je no ode aduro bi agu me nsam na menum aduro no ti omo pem na me pese manum to omo pem me no na me de aduro no gu manum no omo buy manum no hwie so gum ti nyame anum no kure ni me yesa me home na aduro no ekọ me mu ena omo yi ade omo de kata mani no ena me hu mrantie mienu wo manim me hu wo manim na me yesa me sra omo mato omo de yi bone bai ena mayemo me gusu abeki me kasa no na afi mani su twa me Becky se me no kasa yi me hu hwe biem ene se mani su temi ya na me da enetie so wa ha no na chese mabodam bosome ba akuni areho sempu ya hwehwewa ene se ye di behu ho no ma na wabodam a politin ba tishihye wutiche se me kai kra se Marcus go wife no se da eye wo ana mabobran kasa me ne Esther ye shole ye ni dini ati ye ho ahwem ya me kwa na aduro no mo de ma me no na ye me sa na because me no maduro ni wi yo mo yi ade katamani no ho na bi hu se mani so start chiri me ama hu hwe bi asem kase bepe ni na so se mrante no hu wo mani mo de aduro ni ma me wi yo mo yi ayi na katamani die ansa na mani so be chiri me no me hu mrante mi na me ibu se o mo se ma ye o mo dai me sre o mo njai me na me nkofie mrante no mo te se me ntimi describe o mo sisi asida na wo se edima nyame se sisi no masa ba fie nanso Becky me pese me shia eye wo bra ene ne wife me bla pe eye wo bra ene ne wife na me bla de ebe de na wo shia no ado no wasem me no ana se wo pa kire se omo ye wo sa na ye me bla ni mu bia na se Becky me nka sa se me no wo bra ne yiri shia ena obi hu adekru nti a me pese me shia wo bra ene ne wife misrew ya saadi we mame hihye mame na mentimi ne omo mienu nya dai nhia na yihia obi hu adekru nti a Marcus ya me kwa na mda na se waba na se woda so tiase enti se waka sa me pupu meti ana nyambo okira no papa na ye koho no why okay ana mame mpi bibi na yansabo akwa obi a mento obi ade mendi obi ka miwia obi bibi ni obi ani asem nipada sani abo medam de mensa mama nyam o de fa aduane si so mama Sidi asempa bra eye wakonta ana o se opeso no obedi nkomo me kwa mapusu ni sanya nkebe nkobeti ho achembo so opeso wo no ankasa bi ni ono enti na no nwumre so hu ye di free ho no maba ha no mo enti no ocha me oni masema ko se na washomo baba akonta ani nkomo ben akonta bitimi kasa akonta di kan me de na ase ebe dey ebe mawo isanse me ka kire wo nua ba se me pese me no ye dey ehia na yedi nkomo na asem bi wo ho a me de asio ebraso se me dey me pa asem no ho ntoma ami nyina ye hu ye gyina bere akonta eye wo ba ya wo ti hwe ai obabe Gifty eye Gifty mekuma de oku hune Gifty oba mene no afa afuru eye asema wo kan
Marcus, I been our kind of son. A queer. A yummy makuma. A queer me wolf for men no home quite. Tenacity. You know, yes, sir. Tenacity. I am from the Since where? Me Gifty. And a net. And a Gifty fair through. Gifty catch them and say, Obe saying sano. A son say me. Miniska. Minia Jumaye. Into Obe say fruit. Na me pese okipu saa nyisan na me ma me home so e wa abrabo o kan no me pa na chew bia na so be saa nyisan no me so me tena ase e de kwa adwendwene mu hu sampa adwuma me ni bi ene me botoma enye nti so ka so be saa na odi se wo so e dey o sai no akonta me ma me home so me pe bibi ye afuro no na me bo ho ban me maniska se ne be ya onye dey on san nyisan ne wo mu a na okra me so e dey o ko o ma me ho me jane kwan kama me kra me ka chensen ka me pese me ye dey me ne ko na me ko hu o ma me isan so ba me pese me ware wo de enye fese me ne wote na me de wasie isan sa sansa wo fa de wo de ye dey wo de kire obey ka kire me so wo da bi ehu hia isan se me ne ko o ma me ho a de na me de kwa akomo o ma me o kan e ma me gitum akonta obeye otuwe okoye no ewo mu a na ofre me ka kire me se ma me mfre ni biem nyinsan no enya me dia me nyinsan bia ni ho ma me ntra ba bi nkase na me yire enso no sa akonta me ne wo kase na wa block me eye me makuma ekuma oba akua nya abotre obekaya eda na wo de me ba be chia eye wo bra no oba hu mi no wo twahwe oba hotan asem na se no kwa me say ni mu obu no ne ho adwiri no ni batenten oba fom sa ni mutimi bu wan kai da bida onim sese wiase ekontwa ho san ba bisi nachi wan kai da bi se me betima san ba bi pie ba bia o hye akonta oba ya oti hoi enu achi osafa ho bai ebe ka kire me se memfa ne bone nche no isan se wafom ne waye ni nyina no wo hu se waye de wanye ni yi na emum me ma odasani bia anye de ente be ka kire ne se mate me mu bia ante ne mu akora na o hye ne yem no maji ma ade akonta obekaya oba me ho eba be ka kire me se waso daye bi na o ka kire me se wo daye de emfom da akonta no kure wo daye no na emfom en na emum na me sign no ho na me twen mre ama mre na ankasa de no ho aide aba ko dadwene ho me frɛ no e ka kire ne se onsesa ne nneoma no mfa yefunu ne nyedai emra ena wamfa ama me ye sure say dama me boy no obey onim hu bi akonta edam do beden hu esan se oba ne me beka pa me chew be ka kire ne se mintie eti me nam wa ne hu ya ne se mrantie bi ajire me prekope ma hu bi bia biem ne hu ya ne se ye de adrogu me nsam sam nyenom wo konta me no maduro ni wie no na mrantie ni yi duko mo de akata mani na me hu se mrantie mi ho no menim se aduro ni be mbibi nti me pa mo chew o mo njai me na me nye de me nko me guso pa mo chew ne hu ya ne se mani su twa me akonta ma hu bibia biem ana ade bo odam no eni mo na mo ka se mabodam mani so tem na me da netie so oyiri ba ha se be ka se 3 days go hu nti e ntimi ntenta sa na HC Gifty ebe ni be hu sa da no Gifty asema mbi kunu kan no kra na asanya no kone Gifty me say asema me kunu kan no kra na asanya no kone na wa sen ni patenti wa sen sa de say no kre Becky tenase asem no sa no say no kre e wo wunua be ma ho me ho any Gifty ho so jaima ye so di ma mi tin fi wa ankasa wa no una wo oba wa nyim ne ni be ma no nim so ma mi musa wo no kwesa asem na oka no uni mu bi ana uni mu bi ansa na meka de meka yo ka san nteso jina ni asem na woto o ye de ahen asem a woka nti wanti ni nyina na o ye de ahen
Woni nanyem. This one nanyem. Besi mami hunu. Woni nanyem. Woni nanyem. Yemi ni na nanyem. Na me ba hono ma onse satuma me benyina na wuni sika. O de be hweminti. Ya me ka se me ma me ono na ya no de ma me. Se me ka se me kom ma me ono no na me kom. Ena se me wono so na me ka se me kom ma ma o ho na ya me ba. Eti na se ye hia sika o fa form e ma pressure no. Kwabla ne. Wono enyo ma me. Se no wo adwuma nse. Ntina say of wa no aka chem say wo call ma me wo no akosho me am hunu yi from Dana Bla iba ha utwa hwe me da ya so yi achite me sa eko yi che Bla ka che me say manom nsa akonta me na manka no kran kire ofa che me na oba ti ya so yes ah Ya ni me kwini ni say no enye mo mi no di ni senso sanye dia hwan no Etiense satuma na me ne motinu nse na muntimi nhwe me. Mana na mo nsa nkoma. Nti me ko madam fubuo no se me kwa kopa bisia. Eno ye sansa no de be ma me ni so ne me anda nsa. Ti me ni ye bibiwie ye no. Emu wonom na nche na mu se ni se. Na wo sa me na wo udorejim. Na wo udorejim. Na mu se ni se ne be. Ne sa de obanyim. Sáré obẹ̀yìn. Kò fi wà náà máa bá pàbí náà. Ẹ sọ wọ́n náà ó bọ́ tẹ̀lé sọ̀n. Ìbá ni ọ̀hún ọ̀dín o. Máa ń kó madam fún mi. Ẹni ẹ̀sùn bẹ́bẹ́ bí i àná wá sí ìrísí sáà nù. Ẹni ẹ̀nà díẹ̀ náà kọ́ ti ṣiṣẹ́ wọ. Ẹ̀dá wúyẹ prayer too much. Ẹ sá díẹ̀ wúbo bí i àmà àhọ́ paa o. Eti we wo ba atu ba fo sese wo ni be din komo bayi Gifty enye mi ayo bonso Gifty ti say na suban tie waka bonsam ni bi me brat sin na me hu ni se wo yo ba papa mi hia wana mo nya ti say na hey ho acha na pay baby the baby feel baby pa let's say pa e dey acha na pa ya time na ya reason ana pa macho se ma reason time Gifty wana sabo pa se kukum wana ya makusa mbezo bogu meni mase Nyame enyi nyame pa na mfale na ohu enyi nyame pa na mfale na ohu edi afim Eso bobo ni se aka kula no. Epem e ko hin. An so obo na on le bo on fa ngwa mfa. Be pacho You say I chop pa pa ko si say. Okay, for my child say why waste me time. Na e shame timi say me so me wo ba. De me nyina duri me nyama say me ko pa baby o baby ya me say me first born ni. Ma bo bon ko fa ma ne adore. Eh. Me don't tell mommy ka so on send baby na me send baby na me no ko antam. Na ye de na afidi na chese scam what you just wait oh man mo say man na ka dey say na yi na what bu me kwasia hey o so na me tin type me go bu me kwasia what Jimmy Jimmy nyansa bo akwa ni asie bia wo kura wo kwan no do wa ade enyi wo ba wa dan me Jimmy bo akwa kan Ela me jina sa da me gu he ne sa ya betana se o mo manya be sei o mo ma wo de kan ana bia me ku me yanka sa na yi kire me e ma me yanka sa no me da ye me da ye donation me ka kire o so ma me da ye se na ma so na me tie ya o da tare we kwa na hima na ya tare we ya na me yi kire o ba we timo dear to the sense why you say see na be obey your life was as you say so by kai hu say o ye dey so we ye ho Me don't tell mommy ni. ja do asem no dafa ko ma akwa no ya fa dey de ona ne kokoda na nyin se ne ba fa dey Baby o si say eti mi nyi won tra say na wo
Uwi a onye de ya behu akwa na fie kwan. E de nyinsa na akwa koma na say wow. Ono kwa na be di kan ati maku first. Mame, what dey here? It's okay. What the found man ko? Why? Found man free first ne ko. Come me ni baby am ko. Ko banchim. Ko banchim phone ayi na bro na ko ho why? Enya hwe why? Say enya de ya onso so odwene me ho gi bibi ma me di. Eye, me didi bi. Ana me so ma say me time. Onso so wo ho. Eye. Fitch na ko me ho ha me say tutu manam asie. We me se me wo ba enche. Say me tia sa na ko makwa aten. Ba bo ba. Koi. Me pa ki de na say e pon ana na. Ya pon na frim.